Rojava Mehmure. برنامه رجاء مخمور افدا محمود من و خوش بن گهدروان هجا دوی خلق برنامه خدا می ببونه 25 سالوگر کمپلا نو دولتی یا 15 ثبات کو لدیجی ربرا پاتی پیکانین به میوان خورا بنرخینن میوان مفسرو که مجلس گل یا مخمور مامست یوسف کارل گلمه بخیراتن ممنون سپاسیم. بله مج پرس خواهی کم دست ببیکن مامست دیدرو که گل کرد تیزانی گل کمپلا لدیجی پیشنگ کردان هاتن پیکانین و یک جون کمپلا جیا 15 ثباتیه هم وان کمپلان چه آدم نخینون آرمان جوان کمپلان چی بو؟ کمپلو فخوا ببختیه. کمپلو فخوا یعنی بیچارتیا از بیم اولاتی که تتناف دجیان دکی یعنی جه اولاتی که دخوازه برانبری تا شرکی وصان توپ یکم بمشینه ایدی به شرکی مردانه نکوره یعنی برانبری تا نت آلی سیاسی در نت آلی لشکری در برانبری تا هیزی که ویو اکتیو بکوره بل برانبری تا را یعنی خور را گیر به نومینه و جوری دست با کمپلو انتریقا و سناریو و ببختیان دکه جبروی ده کارکتری دولت و فاشیست اف میسوگره یعنی ایدی دیرو که خواهده یعنی دیرو که تالانی یا ویرانی یا ظلمکاری یا داگرکاری جهه که دچت وسان خالوی داری وسان جهه کرن لسر خاک و ولات اگدن از بیم خود داینا جیان کرن ولا از بیم قیمین دی ملتن دن دناب خود وسان آسیمله کرن حلاندن دیگ برن temel ormanca devlet o faşist ya Türkiye karakteri ve jediru ko yo keventi jiber ve tabii ki komploin ko taybetle beraberi az bem serheldanin Kurdan hotin meşandın ji hamut ve çerçevede despeki nermi çekiriya hatta roda eki u piştreji de encama ve nermiye de çekiriya be bakti yani be baktiyana işte ev dikiriye, tekbiriye, xulos kiriye, tünne kiriye ve ekdibejin seri ve serhildani az bim demirondi. Fakat taybetmendiyo az bim yoku beramberi reber apohati kiren esas heza devlet o faşist ne bikul beramberi reberti tiştike pirengi peş bekhe. Yani ve devlet net gori. Ev heza vişi ne bi. Yani ev kabiliyeti vişi ne bi. Ev bicoran denemekid. Yani cermandın pek onun için fakat ne kuri ser bikebe. Ve cari yani küresel sermaye çekir. Bu bercevendiğin xwa yen demi idi NATO behezinden yen global yen kuve sistema kapitalist modernite demeşinin çekirin bu koribin bercevendiğin xwa liser devlet faşist بدن فارس کردن که هنکی ژئوپلیتیک میسیونی که وی هی یعنی جبر کت نوبرو مرد کاره بیچ نوبرو سیقتون ده برکه اند بین نوبرو آوروپا آسیا ده فقط قسمی چی آفریقایی یعنی دیره نوبخ جبر وی هنکی تو ملده دالی ژئوپلیتیک گرینگی و دولت و فاشیست yani هنک سناریون دن اساس نه دولت ترک هفکاری نوان yani NATO و بر روسیا و بگلی هفکاریندن را لیستن که حتی ریبرتی دیل دان گرتن. جبروی تابی اف کامپلو ایدی د کاراکتری 100 سال 20-21 کنده پر مشروعیت قازانش کریه. یعنی افجه حقیقتی که افجه راستیه که چونگو ایدی نورمال شهرین آسایی نکورن اویدی بکن ایدی به تکنیک به تکنولوژی خوا یا سرور ایدی وان کامپلونه پیش دخن و برانبری Aslında kul peşe on çedbin van komplona peşteğin. Jberi tabi temel ormanca peşkısın o komployu kimzede tezoni yani bu salona em ve gotin dikin denerxinin rebertiyo menerxond hareketo medenerxine yani jbo kaos roşlato novin gurbikin o der roşlato novin de gelon be gelon bitin qirkirin و یا دیجی بکوره بن حسبی خوا ببزینن برجواندین خواهین روشلات و نوین سرخواک و برخواک و زنگ دولمندی ها بکوره بن به دست خواه بخل یعنی کت نو و تفگره که پیرنگی جبر یکل برانبری و اودی هنی که آستانک
کو حقیقت و جوا کن در تخ زانبون ریبر آپو بی پیوست ریبر آپو و آسنگی کل پیشان خودیتن و پیوست ریبر آپو جنو بردر بکوه که بکوره بم و کمپل و تفگر خو و قریز قاوسین که دروج ما ایلو دیجی یعنی پیش کون صدم خو ویرنگه جبر وی هزین گلوبال ایدی و اودی پیک آنین او رادستی دولت فاشیست کردن یعنی افنتا جبر وی yani komplo temel ormanca komplo azibim راست دولت ترکیه گلی komplo کریه فقط جبرکو او هزوه یا نن نتالیک نجیب شوازی دن نکور yani برانبر ریبرتی بده کورونین hemen دست قوت azibim هزین global هزین نو دولتی هزین امپهف کور او ایخستن دوری و komplo وان دست بکیر اساس وان پیک آنی وان انجام گرد جبر وی اف کمپلو مروفت کارو بسون بنر خینه بله گلک سپاس کن ما مستویکت زانین دوان کمپلو ندیجی پیشنگین کردان ده پرانی سهلان تیک چونه لم دبینی که کمپلو پازه ثبات بسر نکد و والا درکد دشتو که اف کمپلو پازه ثبات و والا درخستی چی بون؟ yani göri min hezar ribera poyam çünkü devlete faşist yani dama yani riberti onun teslimi wan kirin ve deri de yani vek devlet ket evdiye ki yani ket roşo giraniyo riberti tabi riberti jberçi megut komplo dest bekir asas yani teygeheştin o riberti paradigma ve yani projen riberti yeni ser ozatkirin gelon خلاصی گلان لهمبری و سیستم قرش آوکرنا سیستمی که آلترناتیف دوینو پیش و گلان جیوه قواسی قریزی خلاص کرن بی جبروی اف کمپلو زاتن مگود گوندی مگود آرمان جو ای بی فقط وی دریده یعنی وی دریده چما کمپلو سر نکرد جبرکو فیلوزوفه که اگر یعنی گوری دینی بوار که جانم روف ve evdi dibine dama mırov diroko dinon dxuyne dibine idi taybetmendin peygambertin çünkü yani pecditinin riberti yani pecditinin riberti idi nevdah solon bu var bir ke 5 solon sat solon idi riberti pecditinin vihana leser hem cihani jberku cihan boş analiz kiriye ne tene roşilata novin azibem karakteri cihani geçti sistema ku irote meşondun riberti boş analiz kiriye jber ve riberti yani komplo ku liberamberi ve dikasati ve de beramberi kurdun hati kiren hem sahdoyu hem tegeşten zanabun bir şey var ki felsefik yani girtin o dest و اف کمپلو پیوسته بشیوازی که به ولا درخستن اف هزین که طاری دخواستن یعنی عملی خواه بگهنن انجامی پیوسته نگهن انجامی جبر بر ریبرتی ایدی به فکر که داگرتی بگونمشمه که کور و دیروکی yani gerek evde çekir, gerek pürtük derkhist, savunmayı ki muazzam derkhist, peşberi dünyayı hemi. İjber ve savunma idi herkesi bu var bike, belki zede ne donin ser evde xo, ama bu var ki kanaat min yani herkesi şok kir. Yani yek ev yani riberti pe ev evde xoyo sekno xoyo bisabr, sekno xoyo bisabr. و به تجهشتنی که کیرو دور یعنی اف کمپل ولا درخست تابی دم اف کمپل ولا درخست ایدی ودانو یا داینوش در وجه چون دولت فاشیست تایبت دولت ترک işte ایدی ریبرتی دستی مدایا ایدی امی حرکت امی تصفیه بکن امی تیک ببین و پیرنگی امی ایدی yani حرکت و پاکی idi emi şorti şöyle rakin fakat vakti beşin hasabi malı bozarı idi ne biyek çünkü riberti bir berpsiyorti ki mazın tevgeriyor o bir berpsiyorti nezikoti lekir
hatta مرافت کوری ویژه گلی جورن ریبرتی وی دنرخینه یعنی آرمانجا کمپلوگران نتینل سر کردان بی اساس گلی کرد ترک yani bir hafta birden kırkırın, tünekirın, yani temel ormancı ki oynuyor, serekeci piren gibi. Jber ve riberti ne tineci bu geli kurt yani embejin evdeki piren gibi peşkıst, ev sağduyu ve ev şey yani olivi felsefik, olivi peşketin oviyo diroki idit nobero gelonda riberti hevgirtin do çekini, yekiti do çekirin. Nehj gel bir gel بدقر كرن يعني او ازبم ذهنيته قريشيو وي تخوستن و او دي بكن يعني ريبرتي تشتكي بيرنجي بدن كرن فقط ريبرتي derhal peşe girdi ve hemen ostankir beçe ostankir be azibim savunma xo polizname xo ostankir o polizname dojder ve idi hareket okul payvici o insan hani ki sağduyu, hani ki hişyar, hani ki politik, hani ki zona, idi rastici hakikato ribertiyo ve mücadele boş ditin. Jberi mırıv dikore beje yani ribertip virengi yani ve komplo nov devleti hem de sen hareket o Kürt yani hem de sen geli Kürt o hem şey ser geli Türkçi yani bu ne kevin evdiye ki yani usun pevçöni ki diro ki evdeki pirengi riberti peşkıs ve hatta iroji maruf dikore beje idi elbette de yani son komple embejim temeli benge yani tek çöye ne çöye fakat hedefin kuvan doni peşe xod demekin nezik de bu korabın bighem van hedefana ev hedef idi tek çöne u serneketine بله سپاس کن ما مست دست بکو پیواجه کمپله پازه ثباتی ده گله کسان دیجیو کمپله بدن خودم براگر و جالی گله کرد و جی هلوستک تون هات رابر کرن ام وی بونه جی توهی جانگورین کسانی که روجمه تاریبی که ببیرتینن و منت تاری حس کرن و بیرتینن ما مستم که بحثا دست بکو کمپله بکن دیلگرتن ربرا پو باندروک چالی گله کرد کر وی دمی گل چا تفگریا امجی به مناسبت او کساتین بنرخ کساتین گرانبها کساتین که یعنی جوالات خورا شنتو خورا شریبرتی خورا گوتن کسی که نکار روزمت طاریبی که اول در دور ریبرتی یعنی آگر خلق چی کرن به منتداری به حس کرن به ریزداری ام بیرتینین بجن خود برانبری و طوینین yani bu var beke gerek münakaşa ve demeci de qadan of devleti de nof netavi de çeybin. Jibutu peygamberin jibutu insanın insan xana şağıtan diye. Evci mazıntiyek yani vakti bejin akıl üstü ye riberti. Çünkü riberti yani riberti tiştin kuj bu netavu kurt دوی و دوی آفراندن دیرو کن نتو کرده برکو جورو یکه آرمانجا که ریبرتی دانی پیشو خواه و پوی آرمانجا حرکت چه کرن شورش آوا کرن و نتو کرد جخوی هشیار کرن برانبری ظلمه برانبری اسیملاسیونه برانبری قرکرنه برانبری طولان کرنه ریبرتی نتو کرد حتی رودایی که پر بلند هشیار کرد چه کرد کساتی جر آفراند نرخ دویه جبروی دما کساتی که ویرنگی به بختانه و هنکیجی به خمساریام کرد جارگدن ما و کرد کشتی از دبیجم خمساری دما کرد دستی نیاران کرد دستی دشمنان yani bir rengi bu komplo ki nov devletiyle rübrümo yani izberiyo vişi izberiyo riberti bir keve yani dilçi beygirten dama pakravanik düşü şer düşü çalaki ber çalaki xoda dest beked go bizi riberap dama düşü şehadeti jorigden go bizi riberap eva evdiyo çi o bejim yani riberti çıkas insani ki vakti bejin akıl üstüye
yani insani ki çıkas mazına, insani ki çıkas bu insaniyete kor kiriye, çıkas heskirin kazanç kiriye, çıkas aşk gilge, yani gel insanın yo ditino ve yo hem beskirino ve haya. Afwe avakir, afwe da avakirin. Jberve tabi af cangoriyen ha daban xwaj bo rêbertî ji bo şoreşa Kurdistanê feda kirin bê dedilî. Hiç yani evdiyeki pirengî ve normalde insan turistik, priskik agir dikeve senleşi ve bu var bike canım metreye gidece naka. Hatta halavi refleks nişad ke fakat agir diberdon cani xwa hatta الرحل سروانه yani bê didirî gotin bijî rêberap. Belê mamoste di heman demê de rêberap û li dijî xweşewtandinê ya jî li ser vê yekî rexnewiyê tund jî hene kêmekî behsa wê jî bikin? Elbette yani rêbertî naxwaze dibêje hûn dikarin vê çalakiyên xwe bi şêwazek din pêk bêhnin. Hûn bikaribin yani têgihiştinekî hûn xurttir, hûn kûrtir û çalakiyên hîn ku hûn bikaribin demdirêj encam bigirin. Yani encam bigirin. Elbette ev yani dîtinin rêbertî ve evdî yani meşruiyet nadet bêje here xwe bu min bişawitênin. Fakat insan ew qas ji serokatî hez dike. Yani hezkirinekî ne asayî îdî insan çawa bêjim nikore hakimiyetê ser xwe bike. Yani ew hakimiyetê ser xwe nake ku diçe vê tiştê ew dike ji ber çi ji ber hezkirinekî ne normal dide. Ew hezkirin dema tu lêt nêrî insanekî ew qas tu jî hez dikî maznetiya ve kudret ve têgihiştin û fêmkirino ve pîrozahiya wê tu dibînî û tu lêt nêrî di destê dijminan de ye insan yani tu bixwazî nexwazî yani hinek tiştên din dihezire, difekire. Ji ber wê tabii em wek hareket wek yani wek evdî rêbertî jî yani çend caran hişyarîn vî rengî do îdî ew tabii heta radeyekî berk yani wisa sekînî fakat şêwazî wiha tabii guhertin. Yani çünkü ev fedayîtî niha jî heye. Niha jî ev fedayîtî bi şêwazek cudatir e. Aynı carekden li ser xetê, li ser felsefê, li ser ez ê bêjim girêdana xwe ya rêbertî re bi şêwazên cidan îdî bi sedan insan pî wî rengî bi şêwazên cida xwe fedayî vê pergalê kirin, xwe fedayî vê sistemê kirin, xwe fedayî vê zihniyeta paqij ku ji bo însaniyetê kirin, xwe fedayî ez ê bêjim netewa xwe milletê xwe ji bo ji bindestiyê xilas bikin şêwazên cida xwe feda kirin û îro jî xwe feda dikin. Yani îdî ji Zîlanan bigire, ji Erdolan bigire, ji Rûkenan bigire, ji Saran bigire, ji yani çawa bêjim te Saran bigire, Viyanan bigire, evan hemû di vê pêvajoya komployê de gelek însanî wek wan xwe di qelbê dijmin de teqandin. Ev yani berku canan cara govendî jî got bêbext xaîn dibêjin işte evdiyekî pîrengî fakat axiftinên heval erdal jî hebin in heval roşat jî yani em ne ji jiyanê yani acizîn ji ber ku em jiyanê hez dikin em evdiyekî pî çalekîn pîrengî dikin di dilî dijmin de. İdi ev ve gelenekî ya vê hareketî je yani em ji dîroka vê hareketê tê ew rihî feda hene. Spas dikin mamoste ev nêzî sê salin bi tu şêwazî agahî ji rêberapûnê girtin û tecdek girankir û li dijî zagunan li ser rêberapû tê meşandin. Hûn vê tecdîde heyî çawa dinixînin armanca vê tecdîdê girêdanbûna xwe bi komplo pazê sibatê ve heye yan na? Elbette yani pê heye ev sad yani girêdana xwe pê heye. Gelek rêbas şixulandin yani ji bo rêbertî bêtesîr bikin. Rêbertî nava gelê Kurdistanê de wek însanekî asayî normal yani wisa bidin pêş fakat ser neketin. Yani divê mijarê de ser neketin. Ne devleta faşîst yani serket ne jî hêzên ku vê komplo pêk anîn yani divê evdê de serketin.
خواستن ایزوله بکن بگلیک شوازن خواستن ریبرتی ایزوله بکن فقط ریبرتی به اودیا خویا ریبرتینی اودین وان خیالین وان همش کناندن ایدی وانه چی کرن یعنی جبو ایدی پیوندیل گر ریبرتی چینه به رابین قانون تایبت چیکرن یعنی تایبت بوار بکه برکه گلیک جور ملیک کلین کریه قانون این که ایرو امرالیتین مشاندن یعنی تو سیستمین و دنیای دنینه چون تایبتن جبو ریبرتی تایبت چیکرین جبو ریبرتی نوبر ریبرتی و گل ده قطبینه چی بکن دوی قطبینه ده یعنی ایدی نتوا کرد جه فکر و فلسفه ریبرتی و سن به ایزوله کرن ایدی گلی کرد وقت بیشن یعنی به سریه یعنی گلی کرد به پیشنگه گلی کرد ایدی نکورد یعنی تفگری که پیرنگی شورشگرانه پیک بینه ایدی ام دکورین اگر ام جی ریبرتی قد بکین یعنی گلو ریبرتی شفت قد بکین ایدی دبه ام دکورین یعنی تصفیه کرنو حرکت و پکی که ام میسوگر بکین فقط وین بجوری دیجی yani elbette zahmetin xwahana yani em nabêjin zehmetin xwe nîne çünkü her axiftinekî rêbertî hem ji bo gelên cîhanê hem ji bo gelê Kurdistanê yani mijarên taybet in dengê rêbertî bihîstin îlham e yani ji bo netewê Kurd jî ji bo gelên bindes jî yên ku îro yani dixwazin felsefe rêbertî fêm bikin bu war bike îlhamê ke mezin e ji ber wê em eger dixwazin vê ewdiyê bi dijmin bidin pejirandin ku rêbertî qasî em bi gorîbên xwe ser lingon bigirin ji me re vegotin kiriye ji me re pêşkêş kiriye ji me re kiriye pirtûk ji me re kiriye îlham û derxistiye ev tabi eger em vê têgihiştinê vê felsefê em hareket bikin vê demê mirov dikore yani dikore komployê yani ew qas girankirî mirov dikore pîç bike elbette wek hareketa PKK di şewazeke şoreşgerane bêdûdilî yani vê tekoşîna xwe beramberî van hêzên qirêj vê devleta faşîst teknik ve teknoloji ve çekin ve in nükleer in kimyayı hemşe wazandı da korin fakat jarekden azibim hezeki muazzam beramberi vetti fakat vek netav Kürt dibêjim ve geli Kürt yani beramberi ve qasî Kürtî xwastin rastî ji me evdiyekî pîrengî çêne kiriye ku em bi dijminê xwe bidin qebûlkirin ku tu nikorî mew rêbertiya me şevdî qut bikî. Van milan de hinekî pirsgirêkên me ên ciddî hene dixwazim wê bêjim. Belê gelek spas kirin mamoste dostên gelê Kurd pêngavekiya azadî ji rêbera pira û çaresî ji piskera Kurd re dan dest pê kirin. Giringa vê pêngavê li gorî we çi ye hûn wekî wargeh jî ji bo azadiya rêbera û çi dikin em kimekî behsa çalekiyên ku ji bûşkandina vê tecdîdê tên kirin û taybet di Mexmûrê de xebatên ku tê meşandin bikin. Rêberapo me yani gelek coran em de evdên xwe de dibêjin hareket jî dibêje gelê Kurd jî dibêje îdî rêberapo ne rêberî Kurdan e yani ne rêberî Kurdan tune ye berku ev bi gotin mirov dibêje ama di heqîqet ev de derdkeve pêş çima çünkü krîz û kaosa ku îro di cîhanê de îdî gelên cîhanê hinekî yani direng jî bê pêhesanekî wan heye yani ev pêhesanî dema netewên ku ez ê bêm gelên ku em wisa bêjin dixwazin ji vê qawosê derbikevin destpêkê serî li xwendina porêzamên rêbertî dide rêbertî dixwîne rêbertî dixwaze fêm bike rêbertî dixwaze wisan bibîne îdî dizanin qawos krîz evdên pir cidî di cîhanê de rûd din û îdî rêbertî dixwînin û li ser
yani ben paradigma ریبرتی دخوازن انشان چه بکن خونو بکن خود برچاو را در باز بکن ایدیل برانبری وی سیستم امپریال یا کپیتالیسم مدرنیته هلوستی که نشا بکن پیوسته بدمه ریبرتی یعنی بدم پیش یعنی پارادیگما ریبرتی بدم پیش اجبار و راستی جمرو دماد دبینه دفع پیواجو پیشو بوری ده راستی که دالی جهانی ده یعنی ریبرتی از بیم روزه و که تایبت کرد دیگه ولات اینکه هیچ دنیا دمروف هزر نت کرد جبر ریبرتی برنامه چکرن جبر ریبرتی مش کردن جبر ریبرتی داخیانی دان جبر ریبرتی از بین پرتوکن ریبرتی هنی کردن ده رای گشتی و جهانی ده وسان بدن زانیم بدن تیگهشتن یعنی چابین اون راستی این تایبت چه بین işte اساس مزناتی و ریبرتی bu ülke eva losta mahmur buvar bike yani az görün ve beşim yani von solonda rosta gelik reza çaleki bu riberti peş kız je az bem için meşon bigre je dokyon ya bigre je rojo birsi bune bigre je runiştini bigre yani benaman bigre bir gelik şey vazon yani bu riberti xo xodi der bike ve bedüdeli yani afxabot hot meşondun fakat ایروشی داخیانی که از بین بشوی چپمانی هفه ما نکوری ام تجریت بشکین اگر ما نکوری ام تجریت بشکینین یعنی و ایزولاسیونو گران یا لسر ریبرتی خو ام برطرف بکن و دمه که چالکی این که ام دکین یعنی بباندور نینه که اوقاز بباندور نینه که بکربه و تجریتی بشکینه یعنی دشمن وقت من گفت دیگوتی هنتش ایدی دشمن مرو بده قناعت کردن اجبروی از مگوت یعنی مرو یعنی وقت شیوز که حقارت نبه یعنی البته چالکی تین کردن برخودانی که حتی روده ای که اصلی که بلنده چه های وقت نتاو کرد انسانین در سوژی و حرکتی و شورشی و نرخانه هنه فقط راستیجی تیره ناکه نه بس یعنی تیره ناکه پیوسته بین خورد کردن یعنی شیوازین وان بین گوهرتن بین خورد کردن یک پاربونک چه ببه ام دبین شرگلی شورشگری پیوسته پیش بکوه ایرو برخودانو که لسرانسری جهان یعنی وک حرکت و کرد میسیون داییه پیوسته وقت نتاو کرد چی یعنی بکی یک یعنی وی هفگرتنه چی بکی که تو بکاری بی برانبری دجمنه که اوقاس فاشیست اوقاس بیبختانه اوقاس یعنی به تکنیک خواه یعنی ظلم بیعدالتی دمشینه پیوسته توپ یکم بینه که یا کردانشی برانبری ویتشته هبه جبری وقت مخمور چی ادبیم راست مهنه که یعنی ریزه چالکین جبو پازه ثباتی ما دانه دست بکرن ایدی امی به مشان به داخیانیان به چالکین رو نشتنه به چالکین رو جو برسی بونه ایدی به نامهان ایدی به داخیانین تایبت ایدی به از بیم دوران ریبر آپو یعنی اصلا پرتوکین و فلسفه و یعنی اصلا ریبرتی جوری دند اولی خدا یعنی زندگی کردن خواندن دوی فلسفه و پارادیگمه ده خواه پیش خستن ویش بو ما اساس بن خولین سرکه بن و راو گشتی ده جیج بو ام بکاری بین راو گشتی و کردستانی جی باندور بکن هم بهتر یعنی هم اوروپا هم ترکیه هم روشلات هم روشاوا هم باشور یعنی کدن ام و پیواجه گرتر بکن و مشین ایرو باکوری کردستانی جی جبو آزادی ریبران یا فیزیکی هاتین دست بکرن رژیم برسیبونه یعنی که زندانان ده هاتین یعنی دست بکرن و بردام کرن مالباتین وان یعنی پشتگیری داینوان و از بیم گلی کرد یه باکوری کردستانی ایرو مروف دبینه هنی که سان تفگری که یعنی سان مانیدار هیا که اف تفگر اف اودی دم مروف یعنی وسان و bir bütün بگیره دست ایدی روشاواجی پیرنگی
مخمور جی پیرنگی لشنگالی جی پیرنگی ایدیل باشور روشلات مروف اودیه که پیرنگی چی بکه بوار بکه مروف دجمنی خواه بخ تنگاسی دجمن تنگاسی ده اف حقیقته که یعنی دجمن تنگاسی جدی جیاند که ابوری جیاند که سیاسی جیاند که اگر مروف و اودیه بکه بوار بکه مروف بکوره به دجمنی خواه بشکنه شکناندن دجمنی خواه رژیم مروف بکوره به کمپلو بشکنه و ایزالاسیون که ایرو لسر ریبرتیتی مشانده جی مروفی بکاره به تیک ببه جبر وی تمل آرمان جمعه تمل هدف ما وی ای بد وک مخمور جی وک کامپو مخمور جی ایدی جبور ریبرتی ده چاپی مخمور ده چتی خوستن یعنی پیوسته بید دلی ام یعنی سرده بچین او پیک بینین اف وظیفه که اومه یا اخلاقیه وظیفه که اومه یا انسانیه وظیفه که اومه یا البرانبری ریبرتی و الهام کو ریبرتی دائما و ام و الهام پیوسته تاجدار بکن بخین اودی و ریبرتی خود با اوی که فیزیکی دنو خود ببینین دم هاتیه یعنی ایدی به پروپاگاندا بله سپاس دیکن ما مستم هیدی بر به دوای برنامه خواه وجدین هر دوای هم بانگوها بگیرن پیوسته گلی کرد تایبت جین و جوان جو دوای اینا تجدید سر ریبرا پود چه بکن و یه هری گیرین جیدوی بازه ثباتی ده گلی کرد چه بکن وک جن وک جوان یعنی وک جنین جوان وک جوانین پیوسته مروف دوی پیواجوی ده نوتو نه دمون ریبرتی دیل هاتی گرتن هستین جوانی کرچوان بو پیشتین اودیو من بانگوازیو من جورک دن یعنی جبو تاوی جوانی کردستانی یعنی وک مخمور دبیجم مخمور جیت ناو ده beşler buna nova şoreş. Gerçekten eğer em verha çevikin ne beri xwadoyna rejiyo devletin emperyal yenkul ser mahasab و kitabon dikin و vişer bi desti wan tê meşandin yek nimune bêjim îro şerî ku divê pêvajiyê tê meşandin û ew qas dijmin li ser me gurkirin pejirandina İsveç ya NATO'ya û em ê berê xwe dîn wê em ê berê xwe dîn û welatan fakat ew welat jî ji bo bercewenên xwe yên qirêj milletî Kurd dikin bercewendî bercewendên qirêjên xwe û meşruiyetê didin qetilkirina wan ji bo wê wek ciwanên Kurd dibêjim yani pêwîst e em êdî van tiştane bibînin berê xwe şûne em bidîn ve em bidîn hareketa xwe şoreşa xwe em bidîn azadkirina rêberapû yani corek dibim zihniyeta notû ne çoğum beşdarbûnekî bi sadan zarok ciwan beşdarbûn pêwîst e roja îro jî bi wir rih bi wir zihniyetê êdî bi rihî şoreşgerane tev bigerin yani dixwazim mê bêjim yani serkeftin omet wê de misûgere eger em wê bikin em hem rêbertiya xwe azad bikin em hem bikorîbên bi hareketa xwe re bi şehîdên xwe re ez ê bim bi rihî fedaneyî îro li Zapmetîn, Avaşîn li seraserî Kurdistanê tê meşandin em ê bikorîbin fon re bikin wê de em ê azadiya Kurdistanê jî ve azadiya rêberapê jî ez dibêjim misûger bê misûger bibe بله گودرvanên me hêja me divê xeleka bernameya xwe de bi bûneya 25 salvegera komplana dewletiya 15 Sibatê ku li dijî rêbera hatî pêkanîn bi mêvanê xwe hevserokê Meclisa Gela Maxmûrê Mamoste Yusuf Karar re bi berfirehînê xweş kir ji ber nirxandinên giranbiham gelek spasiya mamoste dikin ez ji spas dikim destî we sabit bele em li vir gihiştin dawiya bernameya xwe Rojava Maxmûrê heta bernameyek din bimînin di nava xweşiyê de dem baş Rojava Maxmûrê